अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरे इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना त्रिपुरा के अगरतला मणिपुर के खोंगसांग फाउगे अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अगरतला रेलवे स्टेशन लमथाख्रे पायरंबन नुपी कैथल के प्लेटफॉर्म फंबीसिंगना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनबा लाकपदा पुलिस का मुनख्रे कैथल फंबी मरी अरुब फिल्म लाइकनख्रे पुवारी का सागोनरीबा हाइबोक चिंगमुटखिबा याबगी फिबमदा लेरे लैबाक पोथोकलगा पुरकबा गाड़ी फारुबा फॉरेस्ट के ऑफिशियल सिंह किहलमलगा गाड़ी बनख्रे चीफ मिनिस्टर का इमा सिंह यानबा लेट्रे चीफ मिनिस्टर ना कौरकपदगी चटलुबने इमा सिंह फिरेप्ती चप चाना थमलमके अहोंगबा लेट्रे हाइना इमा सिंह ना फोंदोख्रे अमदी इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग अनि चार्टेड का मरी फुतरु खिनख्रे मियोय तरागनी थोइना लेखिद्रे खुमजरे दयापति सेंजमना हौजिक नुमिदांग वायरमगे पोनी टीवी न्यूज अपडेट पिजरे इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना अगरतलादगे मणिपुर की खोंगसांग फाउबगी अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अमदे कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन ngase अगरतला रेलवे स्टेशन की लमथाख्रे ट्रेन लमथाबा अदुदा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मनिक साहासु सरुक याखे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की नुमित हुमनिगे त्रिपुरा अमदे असम की खोंगचट असले यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अमदे असम लेंगा के तोंगान प्रोजेक्ट कया वर्चुअल की खुथांगदा संगाबा अमदि उरेक युम तमखे गुवाहाटी के असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ने सिंधुना प्रेसिडेंट मुर्मुबु इकाई कुमनबा उत्पो ओइनंगसे नुंगथल पांगथोकदौदिबा सिविक रिसेप्शन अमदे कल्चरल प्रोग्राम दसु सरुक यागनी महा के इंडिया के अवांग नोबोक के नुमित हुमनिगी खोंगचट के अहानबा नुमित्ता अगरतलागी दुर्गाबारी टी स्टेट थबक सुदुना लेबा नुपी सिंगा वारी वताई सानबगा लोइनना मखोगी अंगांग सिंग मरु ओइना नुपी मचा सिंग लाइरिक तमहनबगे कानाबा वाफम कयासु खंगनखे लोइनना त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी संगाबा अदुदा वांगांगलदुना प्रेसिडेंट मुर्मुना इंडिया की अवांग नोंपोक लमदम असिना इंग्लिश सिंगनी कुनमंगा फाउबदा इंडिया की सेटमिलोन क्रोर कया हेंगत हनबदा अचौबा थौदांग लौगनी हाइबगी थाजबा लै हाइना फोंदोखे ख्वाइरंबन नुपी कैथल के प्लेटफॉर्म फंबी सिंगना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनबा लाकपदा पुलिस का मुनख्रे कैथल फंबी मरी अरुब फिबमदा लाइकनख्रे स्ट्रीट वेंडर की चप चाब मफम पियो इमा कैथल अहुमगे सिथरकलिबा मसक कलो ख्वाइरंबन कैथल की ओइबा पॉलिसी अमा सेमो कैथल मनुंगदा प्लेटफॉर्म फंबी सिंगी अवाबा उदुना थबक पाइखलु हाइना वर्किंग कमिटी ख्वाइरंबन इमा कैथल अहुमना सिंदुना ngasi ayo pung 10:35 रोम ताबदा रैली अमगा लोइनना ख्वाइरंबन इमा कैथल दगी चीफ मिनिस्टर बंगलो तमना लाकपदा इरांग असि थोकिबने कैथल फंबी सिंगना लाकलिबा रैली अदो गंभीर शॉपिंग मपा योरकपदा पुलिस सिंगना थतुना ngaiak wari sanaduna लेखे अदुबु वरी सानबा अदुदा यानबा पुरक्तबदगे नाकल अनिगे मरक्ता मुक्नबा थोरखे मदुदा पुलिस की माइकैदगे पेपर स्प्रे कापना इरांग अदु लाक्सिनखे इरांग अदुदा थांगा हिस्नाम लेकाइदगे सलाम शांति चही निम्फु मपुरैबा सलाम गिचंद्रा कैबुल लमजाउदगे सलाम मेमथोय देवी चही यांखैनिथोय मपुरैबा लेखिद्रबा सलाम जादुमने मोइदांग पोक्तगी थांजम अमुसना चही यांखै मपुरैबा थांजम रघु वांथरक्तुना सोर हनबा ngamlaktabadage रिम्स हॉस्पिटल बुखतुना ऑक्सीजन हापतुना लाइकनखे तेरा सापम लेकाइदगे खोंगमान ताबम लाइरेन तोंबी चही निफुगा तरुकसो रिम्स ता पुखतुना लाइकनखे थौदोक अदुगा मरी लेनना वर्किंग कमिटी ख्वाइरंबन इमा कैथल अहुमगे को कन्वेनर असेम निर्मलाना हाई ख्वाइरंबन इमा कैथल गी अकोइबदा स्ट्रीट वेंडर कया थोरकपना कैथल मनुंगदा फमलिबा प्लेटफॉर्म फंबी सिंग पोट सिटबना इमुंग पुबा ngamlaktre लेंगांगना पॉलिसी अमा सेमदुना कैथल मनुंगदा प्लेटफॉर्म फमलिबा सिंगी अवाबा कोहनगदबने स्ट्रीट वेंडर सिंगे चप चाबा मफम अमा सिनखो मसी था असिगे तांग तरा फाउबगी मनुंगदा थबक तो ऑन्थो हाइना तक्सिनखिबा लेरे अदुबु लेंगांगना करिगुंबा अमता तौरक्तबना ngase चीफ मिनिस्टर मेमोरेंडम पीबा चटपने मसीदा सिटी पुलिस के माइकैदगी का हेनबा थौंग चथरकपा असे अकनबा मोंगदा कंडेम तवे
Kaitel Fombi Singda Police na Chatakiba Tawong Ase, Kaitel Fombi Sing Usitabani, Kaitel Fombi Singna, Makata na Akan Bakongjang Tangsin Kani, Amaromda, Kaitel Gitabak Toram Torkpada Sinfom Amade, Saktam Kanba Lufki President, Secretary Amade, Treasurer Makoy Omgi Wafom Generaroi. Luf Adugi President Oiba Misak Ase, Government ki Oja Oiba Myoine, Makoy na English Singani Taraga Maridagi from Paishinduna Laklaga, Kaitel Asibu Politics Tauba, Kaitel Fombi Singi Kolauta Daba Ase Yaning Day. Maram aduna makoy gi wafom makata na chanaroi haike. सरकार की ड्रेस है पुलिस पास ने ना अखोई बु सही थागे ना तौबा खुपा ना थागे ना सुधी ना चेंजा लगपा आई की या मक्का सुधी ना उ मोरो की मेकू कापसा लगपा सिबु सांगा ना सकता बिजा ना तो नोमाई बाय बे सुनाते नुंग बाय बे सुनाते चई बा का मगा खाना बे सुनाते अदो मान मा दती नसी मामा बा कोई में अंदर लब छी छी रो हजी शॉट पुला जरा तो को करे मा लब छी छी रो सिदा चंगा लब पछला नहीं की हेलों की प्रोडक्ट पे अदो मैं दुकान दे लो या होले यारी बपोसे अखोइदि नोम नोमगी सिदरक्त्रा सिदरबरा सिदरबरा नोइ चासु हायोबा नोइ सिदरे मतमदुदा दि अखोइ इसाइसु सेम ngamami हौदि इसाइसु सेमगी ngambagi sakti लेगरे काइगि नाय मयान दुकान ना ओनली मोइ काइगि नाय रोड रोड ता खोइगि गाड़ी रोड रोड ता मफम मफम खुदिंगि थारे अदु इमा काइथेंगि सक्तम जे मनि पृथ्वी दा ममिंग चाली बनी पृथ्वी दा ममिंग चाली बनी इमा काइथें जे नोम नोमगी सिदरागदि इमा काइथेंगि सक्तम जे हजबम लेते अदगी सदा को लंबु लेते सरकार सिना अखोइ हिंगब लंबि सेमबियोना अखोइ नसि चलिब खोंचा चे मामा ओइबा होइदा खुद थागे तौरपा नते तो खुद थागे तौरपा अखोइ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯂꯨꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯟꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯊꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯐꯔꯕꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯟꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯆꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ऑक्सीजन की Haibok Jingi Tarahai Muslim Kungi Mafam Amadage, Jing Lebak Kolaga Putorakpa Gari Emma, Lebak Pupa Numiki Ayukta Hyang Thang Bit Office Case Staffs in the Faraba Matung, Manchipuki de Leba Central Forest Division, the Punaba Tauringa Chirakta, Tarahai Kungang Dage, Makuta Nomai Python Lakpa Mio Karana, Lebak Gari Adumulore, Staff Sing Hatkani Heineke Lamde, Kulai Pythona Lebak Gari Mulhori Basing Adugi Matakta Forest Department. Wangoi Police Station da case amaso file tokre haide. Thaudok asigi matangda Forest Department da ge fangba pawi matung ina. Laiba gari mulhaubagi thaudok adubo Forest staff singna photo kap dubada. Kulai paiba sing aduna mobile phone sing munduna photo video sing adu kaktat hanki amade Forest staff sing buso fugani hatkani haina kehlamle haide. Asigumba thaudok asi mamangdasu thokiba laikre. Haukiba thangza numitasu haibok chingdagi Lebak Kolaga Putorakba gari ama. Farubada gari adu numit adu maktada Forest staff singdagi mulauki bagi thaudok leke haide. Tongan Bariza Forest sing su tumkibagom haibok ching asisu tumkigadaure haibok ching asi lamdam asigi puwariga sagonari bani haiduna miyam yauna kalhaunaba honaringai cherak ase ching asida JCB ahumlom sizinaduna Lebak kotpagi thabak sing yamna kana chatarakli. Mafam aduda Forest staff sing changrurabasu fugi tawba yauna kihanbana maram oiraga kadimada tawba ngamhandre nongmai paiduna staff singda kihaliba mioi asina mayang Imphal Forest Office tasu changlaktuna kihalamke nakoi siningdradi ekhoi digelakanu amadi yamne henjilaklabadi mafam aduda Forest Office leheloi haiba wafam yauna kihalamkiba laikra haide Forest Department gi official amana fongdorapugi madung ina Laiba gari mulhauriba asibu luchingliba asigi mathakta charak pinanaba makoina mulhauba gari so fagatnaba tawragani lenga ki lo ama leiri haiba adu chapchana khanghanaba honaba mathau tade khukan panganba singna adum yai haiba maongda chathakragadi aikhoigi puari ga sagonariba ching asisu soidana tumkibagi fibamda leire haire Chief Minister ga Ima Singh yanaba laitre Chief Minister na kaurakpadage Ima Singh chatlubani Ima Singh fidepti chapchana thamlamke ahongba laitri haina fongdokre wafam asi ngasi lamfelda leiba nupi samas ke office ta Ima luf kayana pangthokpa paumi singa unaba amada amkil president Laurembam nganbi na fongdokibane nupi samas amkil tami chingmi nimpal anul thobal Ima amadi NLA NLG Ima Singh ngarang Chief Minister ga unarubagi matangda Laurembam nganbi na hai Ngarang asi Manipuri Chief Minister Enbrena Ima Singh akanba khongjang changsilaklagani haibadage mahaki secretary ta kauduna wari sanakhe wari sanaba aduda Ima Singh maikaidage yu legalize tawbagi wafam sungya yabang ngamloi madugi mahutta hana thinglamba Englishingam ga chamapan marifutara mathuigi liquor prohibition act ado hena mapangal kanna bokhona gadabani madu natrabade hena kanba khongjang lepna changsingani haiba wafam thamlamkhe adubu Chief Minister na regulate tawkigani haiba pakhumpirakhe Mifam aduda saru yakiba Minister Nemcha Kipkena yu fonglaktrabadi guli seasoner e haina fongdoraki adubo Ima Singh yenakhe Ima Singh yu legalize tawba yu sungfam oiba amade sungnaba machak amata mafam asab pusilakpa yaroi karigumba lengang na namduna taroklabadi Ima Singh hatpiro haina changlakani haina thamnamkhe
Madugi paukum oina Chief Minister na hauzik athing balay na lay na siriba mayam asi imasing na kanbang ngamlabra haina khumlaki adubo imasing di wari sana bachet pani maga khana bachet pani nate adubo imasing gi dabidi ngasi ju ahong balay tri haina phungdokhe Hoigi imasingna tangbi number 1991 gi girl prohibition act se masi khadana sana halu maduda yauri ba point singdu hoigi prohibition council na semgadabani aduga council dugi council sina prohibition commissioner ama hapakanda masak khangba sarkar gi mioi ani hunga aduga security sing excise oiro siga loinana ima event sing maira paibi sing amadi CSO singa loinana chatkadabani haiba khungjeng si sarkar na karam matamda ima singda amadi CSO singda kaino sembi kharabage madugi sembi bagi pawdu akhoi khangjade Sloven Public School da paisa gi demand nga mari lainana KYKL na school asigi thabak thoram sing thinjilak pai yaning de mahairoi singi yenglaga school ase thamnakliba athingba handu u haiduna school asigi mahairoi sing mama mapa sing amasung oza sing na ngasi school asigi gate wakan from kre wakan from aduda sarugya kiba khoinaizam amuba kawwa mahairoi amana haikibada Sloven Public School asibo KYKL na paisa gi demand nga mari lainana thinglakiba adu yamna nungaizade paisa gi damak mahairoi singbu karisu leitana khanba ase nungaite matungda asigumba ase tawbigano mahairoi aikhoidasu lairik tamba fangnaroi dra haibagi akibasu leijai hairaduna school asida free education ge khudong chaba leiribani masitasu natana Manipur gi mapandagi mahairoi mayam amasu school asida free da lairik tamlibani school ase thinglabadi aikhoi matau karamna layu haibano hairaduna asigumba thawong ase matungda tawbigano haike Mutum Nirmala Kauba Guardian amana haikibada lakadoriba chahi English ngani kulhumdoi dagi Sloven Public School ase thinglagani haina KYKL na mamang thagi tang kunthada media da thambirakiba wafam adu mahairoi singi amade lairaba mama mapa singi yenglaga hando u Khongjom area asigi khungkang tara rom asidagi mahairoi chamaga nifu rom school asida freedom mahaitam halibani masita sunnatana school asiga thangnana leiriba langthabal khunau hairiba khungkang asidagi angang singde school asi hek leirakpadagi ngasi fawba freedom mahaitam handuna laklibani hairaduna private school dadi tamhaningba lairaba mama mapa singi yenglaga KYKL na thamliba athingba asi hando u makhatane school asida hanagum lairik tamba fanghalu haike मखोगी पशागी दमक दिमागी दमक छात्रगी उसी पुछलेतना खंदी बसी नवाइते सिगुम थबक तौबिगनो छात्र अखोगी हाबिदि अखोयजु किजै मरमदि अखोयबु लाइक तम फंगरो ड्राइवगी खनबगी अवाबसि लै अदुना अखोगी केवाकी स्नाउ सिंग अखोयबु थिंजनबा इसन हाबु खोटबजि तौबिगनो मरमदि स्लोवन स्कूल दा फ्री एजुकेशन लै अदुगी साइद खतनतना छात्र सिंग अतोब अतोब मणिपुरगी मपानदगी जु सिदा लाइक तमदुना लै हाइबा छात्र मयामजिबु मोगी पुंसीजी सिदा लाइक तमद्रबगदि मोनि थिंजनदगी तारगदि अखोयगी पुंसीजे कमाइना लाइउ हाइबनो अमदि सिमो थावनि तौबिगनो हाइदुना अखोयना खुरमजै छात्र सिंहजी येंबिरगा अमदि लायरबा गार्जियन सिंहजी येंबिरगा खोंफम अदु हंदोपियो हाइबा वाफम अदुदैना हाइमुदा थंजरिसि खै खोंजोम सर्कल सिदा लैरिबा खुन तरा सिदगी होजिमक स्लोवन पब्लिक स्कूल सिदा छात्र चामगा निफु हेनबसे अखै फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरीदगिना क्लास 9 फावजे पुरा फ्री दनि तंबि Manipurda ahanbo oina Green Can Industries ke proprietor Justin Laishong ge mating dage Mapan suba Mahila Indian Reserve Battalion ge caravan model bus da mobile toilet install tawduna khusina kre nupi singna mafam chadabada kuya duty tawba amade lamsang chatpada thengnariba awaba singbu khangbibadage DGP P Dongal na asigumba wakalun ase puthoraki asigumba mobile toilet install tawduna khusinabagi thoram ga mari leinana Green Can Industries ke proprietor Justin Laishom na haikibada yamna challenging oina ahanbo oina semkiba mobile toilet ne thabak asi makha na tawrakhigani asigumba ahanba mobile toilet yauraba caravan model bus khusinabada apenba pokladuna asigumba thodang asigidamak Mapan suba IRB Mahila Battalion ge commandant Khwisnam Sarmana Green Can Industries po thagatpa phongdokhe
yam challenging so giwa but then akoi da yamna tongning bam su phauna to giwa ha de koi na sisi ki pot se koi battalion gi koi ma'am commandant oi bidi was nine air bi ke man sharma gi mana so suggestion to grab koi da tang adu da koi na su yam tongning giwa si go ba to se mela le bi ma'am si gi wa ko se koi na so understand da wa wa di le ko se adu da koi na zanam tang to ge haina si to ge ne aham bane koi Manipur da ngasi Kasar district ke Markholin the Society for Meitei Chamber of Commerce Assam SMCCA gi branch office ama Manipuri Development Council gi chairperson oibete natana SMCCA gi na legal advisor oibi Rina Singha na hangdokre thauram aduda All Assam Manipuri Women Mairapabi Coordination Committee gi president Aruna Devi secretary Jagadatri president Amsu Lakhipur district committee Wanglin Sumanta general secretary Amsu Silchar district committee Indrajit Fanjawbam, Jury News Network JNN ge editor Maira Kuman Amade Ampal ge president Imasana Thoshusar Gake Rina Singha na fondo kibada mapandagi lakpa gari driver singda SMCC ena mateng pangnabagi damak mafam asida office hangbane Society for Meitei Chamber of Commerce Assam na miyam gi damak mateng pangba asida miyam na so support tawbina ba haike Society for Meitei Chamber of Commerce Assam ge secretary Okram Lakhi Kantana haikibada loop ase Manipur amadi Assam da leiriba Meitei singi damak yaifana ba semkiba loop ni nauna hangliba branch asina Manipur dagi lakpa private passenger gari singdage lupa yankai registration fee lawba amadi commercial gari ke fees oina lupa chama lawgani loop asina Manipur lomdagi lakpa gari singna awa ana tarakpa matamda mateng pangani amadi lambi gi oina su guide pigani haiba wafam su fongdokhe Manipur di lakwa private gari oigera commercial gari oigera kasar lamdamda changakpa matamda moi awana taba mayam ekoi thingna sei aro thingna bado khajiktam oiso kokhanna bai tama ekoina policy ama sanabani policy se private cars vehicles Manipur degi GD line tawraga kasar da changakpa matamda markhulen akoi office ga lupa jangai tawna fees macha ama piba aduga 24 hours ki service akhoi ki office ki taraf se panjaba magi any guidelines akhoi ki guidance to biba plus ma karai da chateina kadon da chateino adugi bhajana checking to biba lambi Lakliba October taraga marida AMSSTA gi foundation dega mari lainana numit asida school servicing lepada ahongba laite numit asida AMSSTA gi laikhidraba association asige members singda haikat laikat tamduna makoibu ikai khumnagadori bane numit asida karigumba AMSSTA asige makhada leiba school gi union makoi gi member na service leptuna thoram ase yaunaba akanba thorang ama lakholakadabane Karigumba Association asige mayokta leplabadi adugumba member amadi union aduga association asiga karigumba mari amata leitaba amadi school union amadi affiliation service kaknaba haiba wafam ase AMSSTA na thadorokpa cherol amana pale cherol asina makha taraduna chahi khudinge pangtokadawriba thoram ase school singnasu miyamda lana uhannaba honabigano haina su fongdorakle amadi lamdam ase leiriba miyamna amasong guardian singnasu thoram asibu sagot pinaba appeal tarokle Matang star break mo namin say. Mangarak Suba Langbal Kaiche DS Enterprises Kaisamthong presents Disneyland Mela Kam Expo. How kiba September tang tarataruk English singeri kunganito. Numit asidagi leptana satajar. Loina na miyam gi yengjaduna October gi tang tarataruk phawba chathajagadori. Numit jumba pung tarani thoidigina numidang gi pung mapan phawba hapta kangjebungda pangthukchari. Thailand, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan amadi Nepal. Hairiba lebak sing amadi India gi state kulomdagi product lising manga gi mathakta mafam asida phanghanjari. Miyam gi yengjaduna October gi tang tarataruk phawba sangdokchari. DS Enterprises Kaisamthong present Disneyland Mela Kam Expo 5th Langbal Kaiche. Sungsho shoidan amutang imong manung puduna lakyo.
Breaking matungda mayam mataram okchari makata pau pizare. Manipur miyam da maru oina ana layengi kudong chaba mapung fana fangjadraba mafam singda ana layengi maramda Kanghan Minana Bapai Kalakba Tabak Thoram Singhe Manung Chana Ngasiso RIMS ki Community Medicine Department na Rural Health Training Center ge Health Program gi Saruk Ama Oina Health Talks ki Thoram Ama Bisnupur District ki Bisnupur Ward number 1 da Pangtokre RIMS ki Community Medicine Department ge Head of Department Oibagi Matakta RIMS ki Din Academic Su Oiriba Brojen Singh Akoijam ge meeting makada Pangtokiba Health Talk ase Health Educator Oiriba Mega Chandra Maitei na duchingdu na Pangtokke Department asigi PGTS Dr. Gitanjali Dr. Priya, Dr. Sandra, Dr. Risikanta, Dr. Isaac Amade, Dr. Dinuna, Intern Singh Adu Guide Taukibaga Lunina Ngasigi Health Topic Singh, Cervical Cancer, Colon Cancer, Lungs Cancer, Amade Breast Cancer na Chingba Singi Maramda, Intern Singh na Miyam da Sandong na Take. Loina na Health Talks da Saruk Yaba Lakibas, Singh da So, Department asigi Lab Technician, Y Gambir Sana Singh na urine protein, sugar test, Amade blood grouping su test okay. Saruk Yaba Lakiba Singh the health check of Taubaga Iroinana, Hidak Langtak Singh Sulem na PK. Lakada Riba Municipal Council ge Mikhal Gitamal BJP ki election campaign Kakching SC ge Kakching Ward number 1 dage social worker Naurem Nabachandra Nangasidagi Haudokre. Campaign Haudokpagi Thauram Aduda N Nabachandra na Fondokibada Kakching Municipal Council ge Ward number Taragani Thoilei. Handaki Municipal Council Mikhalda Ward Khuding Makta BJP ki Mihut Thadokane Miyam Nasu BJP ki Midef Khuding Makta Mateng Pangbiyu hain appeal tokhe Loinana Thauram Aduda Kakching Municipal Council ge Hanagi Councillor Singh Amade BJP Kakching Mandal ge Miyoi Singh Sasaru yakhe Maru ena Ward number 1 sida ekoi BJP ko ena hoji koi intending candidate hoji phauda ekoi tholai basi akoi tholopadi mayam tholopo pambani adubo hoji phaugi oina akoi amakal tholai akoi gi now rabi koi intending candidate tholai aduga adubo ani tholo hum tholo akoi punama akoi BJP ngi sibo ngaktani ana khalaga akoi maru ena BJP ge vote khomba masitagi hodok chabani Jiribam Municipal Complex Talaiba Auditorium Hall Dangarang BJP Jiribam Mandal na Sinduna Sanitary Workers of Jiribam Municipal Council Okpagi Thauram Ama Pangtokre. Thauram Aduda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K. Sarat Kumar, BJP Jiribam Mandal ki President K. Jado, Vice President M. K. Beden Amade, JMC ki EO M. Surjit na Maru Oiba Miyoy Oina Saruyake. Thauram Aduda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K. Sarat Kumar na Sanitary workers sing bo pungning thogat po oina lupali sing yangkai JMC ge EO M Surjita khusina ke Thauram ga mari lainana ke Sarat Kumar hai Jiribam gi oina mok leirabasu Imphal da postmortem tawbada thengnari ba awaba yenglaga Health Minister da Jiribam da postmortem tawbage khudong chaba pibina ba haikre Jiribam Hospital da su che da khakta doctor leiba ase tawbiganu haiba wafam so minister da haikre haina phondokke K. Jadu na hai Jiribam district na hanjin lu nanbagi chayengda makok tarak ba haibasi yamna laibak fabane sanitary workers khaktana nalhanba ngaidana masa na su lu nana thamna na bakona minase Wei su jawa class lamben du su na ge to woro beautiful ko ba scenery panjaba adu ke apo su mana ba la hai megi silongda cherry blossom ni pot festival ka bi tahi ram India ni na pakore ni bunga ak ko da adu di celebration kan do jaw bala apo ju adu to apo ni bang kali ja apo ni sanitation se ade ada na thagan ni diriba municipality na ko ako ya ade ka bari na ko na jam da north east ki na ko na adi ki naam ba town ne hai na ko da primary bus District Health Society Imphal is Sinduna National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, NPCDCS Makhada Chronic Obstetric Pulmonary Diseases, COPD and Pulmonary Rehabilitation Clinic Amangarang, UPHC, Ketrilaikai Hangdukre. Thauram adugi manung chana malemgi mafam sinba thungna pangthokna bagom. Imphal is district ki oinasu use heart for everyday heart habihiram the World Heart Day gi palan thauram tu pangthokhe. Thauram aduda Ketrigao Part 1 GP gi Pradhan MD Faslur Imphal is district ke Assistant Deputy Commissioner
Samim Ahmad Saha, CMO Imphal East Dr. L. Indira, CMO Imphal East K, Neurologist Dr. N. Hemantakumar Saruk Yakhe. Thauram adugi saruk ama oina, lemna ECG, random blood sugar test, amadi BP checkup ki khudong chabuso, miyo chamarom dufangam ke. Chahi khudinge United Nations na October gi tang taraga mathoida International Day of Girl Child gi thoram pangthokpaga iroinana Nifuga Mari Suba Assam Rifles Kunitoi Sector Assam Rifles ki makhada drawing competition ama International Day of Girl Child Gamari Lainana Inspector General Assam Rifles is na Sinduna Taminglong da pangthokre Thauram adugi maru oiba pandamdi kunai asida nupi macha singna thengnari ba awaba amade michang mikhai naiba sing adugi matang da miyam da khanghan ba amade nupi macha singda chap manaba mityeng amade khudong chaba sing phanghanaba ni haide Thauram asigi matengna Angang singda artistic ki wakhalon cherhanba amadi makhoi wakhalon adu competition asigi matengna lai yektuna phongdokna ba tanja ama pibani haide During competition aduda chawrakna angang kunmanga romna sarugya ke angang singda competition aduda changba machak mathum pumna magyenthokhe District Administration Urkhulna District Police ADC amasung District Transport ka khusamnaduna road safety gi chana kanglon sing sign accident Hantahanaba Thaurang amadi accident thokpagi maram amasung lambida traffic hantanabagi awareness pibagi wakhalonda Mini Secretariat Urkhuldagina Urkhul Higher Secondary School fawba khongna chetuna awareness campaign ama pangthokre loinana road safety gi chana kanglon singi matangda sign sing amadi mic sizinaduna miyam da kangan ke campaign asina miyam da valid oiriba registration certificate sing license na chingba gari thauba matamda loinana ba amadi yu thaklaga gari thaudana ba amasong gari thauba matamda DM chumna tapna thauna na basu khangan ke awareness drive aduda urkhulgi DC Krishna Kumar SP Ningsen Basom ADM Chunglenmang SGO Urkhul Suranjoy Maibam AC2 DC A Rohini Amade District Transport Officer Wahidur Susarugya ke Government ki scheme sing maru aina CMHT card PMJY card e-Strum card bank account passbook disable I card na chungba sing Modu and Sanahanbi Memorial Trust Paurabi amade COVID-19 Joint Task Force Paurabi ani na sinduna ngarang yenthokpagi thauram ama Paurabi lining thau puthiba community hall da pangthokre thauram aduda social worker nongthombam Rajendro CMO Imphal is Dr. L Indira Waiton Gram Panchayat ki upapradhan Ilengbam Premjoy Paurabi Part 1 gi Maibam Yambem Naubi Sawombunge member Koijam Sundar Paurabi Part 2 gi member Yambem Aninbala Modu and Sanahanbi Memorial Trust Paurabi gi chairman Wahengbam Ibohanbi COVID-19 Joint Task Force Paurabi gi president K Kalachan Sarugya K Thauram aduda Sarugya ki ban nongthombam Rajendra na phongdo kibada lengak asna miyam da chinga khutka manana thabak tawri haina singthakhe Kundrakbam Assembly Constituency da leiba awat appa pumba mahak masage frit khawdagi sel fawbu putoktuna miyam gi seba tawre opposition da leiba MLA di miyam gi thabak tawba yade haiduna tumduna leiba yawre haina mahang pendaba phongdokhe layeng ba ngamdaba lairaba miyam ngaside momon nokna ana layeng ba CMHT amade PMJY gi mateng na yengba ngamde haina phongdokhe Colombo da pangthokiba SAF Championship ta winner oiduna Asian qualified oikraba amade Saudi Arabia da pangthokiba AFC Asian Cup English ngani kun humdoi da mai palakraba Indian under 17 national team da sarugyaraba Manipur ge football sanaroi team manglengan ba Suresh Kumar Ngangom Bobby Singh Korau Ricky Maitai Mangang O Phoenix Eldoni Saizangaran amade Thanglan Son Gangte na ngasi Manipura halakpada makoibu ikai kumnabo utpa amade pungning thawgatpa amade hena mating leiba sanaroi oraktuna sanabagi lamda malem asibu khudum chanma ngamba oinanaba All Manipur United Club Organization amuko na taram na okpagi tharam ama amuko gi office pangthokre amuko member sing imung manung sanaroi singbu nungsibiba marup sing sanaroi sing asigi haurakfam oiba club singi mihut sing yauna airport ta ahanba oina okay Amuko office tamna amuk puraklaba matungda mapung oiba okpagi thauram pangthokhe thauram atuda amuko gi president PH Nando Luwang vice president K Helen Amade vice president MM Thambongna thauram mapu oiduna pangthokhe president Nando Luwang na phongdokhibada Manipuri haiba forup ase mathauna maringjen yamna leiba mina lakchaba yadaba adugumba amane sanglaba chahicha kaya yumthangnaba leiba kaya lan soknaduna maithiba piba ngamlamba amade China yauna chawraba leibak kayaga lanthengnarakhraba Manipur macha sing aduge charol surol oiba aikoina malemgi sanabungi lampakta leptuna
ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯊꯣꯛꯒꯗꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯨꯗꯣꯔꯛꯑꯒ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯅꯥꯄꯨꯜ ꯀꯥꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ꯫ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की डाटा की मतुंग इना इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा नाउना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग अनि 437 थेंगनख्रे मियोय लिसिंग अनि 458 ना लेना असगी फगत के अमदी मियोय तरागनी थोइना लेखिद्रे मसिगा थारगा हौजिक फावबदा लाइचेट असिना मरम ओइरगा लेखिदबा मिगी मसिंग पुना लाख मंगा लिसिंग कुनि पांचनी पानिफुतरेट ओइखिबगा लोइनना हौजिक इंडिया दा कोविड ना नादुना लेबा मिगी मसिंग ना लिसिंग कुनतरुक 450 मापन ओइरे पॉजिटिविटी रेट न चादा 1.09 ओइके अमसोंग फगटपगी चांग न चादा 39.3 ओइके हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इना हौजिक फावबदा लेना असिगी ngaktoknaba लेबाक असिगी ओइना क्रोर 9.9 हेना कोविड वैक्सीन कापथोक्रे हाइदे लाइचेट असिना लेखिद्रबा मियोय 12 असि केरलादगी मियोय 8 महाराष्ट्रदगी मियोय 3 अमसोंग वेस्ट बेंगलदगी मियोय अमनी अरोइबदा मोरे पाउमने पिजरे इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा की अगरतला मणिपुर की खोंगसांग फाउबगी अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अगरतला रेलवे स्टेशन की लौटाख्रे ख्वाइरंबा नुपी कैथल की प्लेटफॉर्म फंबी चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिन बलाकपदा पुलिस का मुनख्रे कैथल फंबी मरी अरुब फिल्म दा लाइकनख्रे पुवारीगा सागोनरिबा हाइबोक चिंगमुटकिबा याबगी फिबमदा लेरे लेबा कोथोकलगा पुरक्पा गाड़ी फारुबा फॉरेस्ट के ऑफिशियल सिंह की हलमलगा गाड़ी मुनख्रे चीफ मिनिस्टर का इमा सिंह यानबा लेट्री चीफ मिनिस्टर ना कौरकपदगी चटलुबने इमा सिंह फिरेप्ती चप चाना थमनमकी अहोंगबा लेट्री हाइना इमा सिंह फोंगख्रे अमदी इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा नाउना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग अनि 437 थेंगनख्रे मियोय तरागनी थोइना लेखिद्रे मतंग अस्ता नुमिदांग वारम की पोनी टीवी न्यूज़ अपडेट लोशन जरे मिट एंग ताबिर पुनमक पो अमुकन खरुमजरी।